Aman jalan baik. Tuh. Naonan sih budak-budak lompatan tuh jual aja le mending mun awak leutik Siapa lompat? Lompatan mah ke mata. Ulah maka. sia leutik-leutik nyolot dicarekan diomongna cinta-cinta leutik-leutik kos nyaho kena cinta awak sagede bedug gitu ge Bedug-bedug. Siapa nak kohona? pan sia leutik-leutik nyolot panakol-panakolna tah beuteng tah gendut kos bedug leutik ngelawan bae Ngelawan. siap budak-budak aus Awas. asik ini cuma sah itu sah itu si mana awet bola gede tuh Ih, sia kau doang deh. Ya, kau doang deh. woi bangsat siap budak-budak aing preman teh dihargaan ku budak leutik bangsat doang tapi ngomong tadi awe sahanya bawa bahepong atuh orang aduh aing ka ditu apa ka nutupkeun awe we aing Ku perhatikan memang jauh. Aduh. Tuh. Masih lain mana? Aduh mana mahal lebaran dak kudu cetar. Oh, mana sih? Mana mahal? 50 juta eta. Aduh. Gimana tangkilalis aduh, kumaha ieu 50 juta meureun. Aduh, lemah. Aman jalan baik. Tuh, sasi teh jelema. Aduh. Untung aing kasih teh kaguguran ya. Kaguguran mah aing juga salaki pan janda. Siapa kasih? Woi. Haram jadat nya. Dak leutik. Tapi si dugong. Woi. Panas-panas kieu mah ngeunana molor bulan puasa kieu bari ngangguan buka meuriman pala ieu lah bari ngangguan aja Duh, lulus amat yuk. Saya kak montok di rek jeuleu aya ka we bagus amat. Ilu nih tukang. Bila ku perhatikan kesalahannya mulut itu dah. ai siap benernya siap ganggu aing bae aslah Dina ge barang-barang hes ya jangan puasa ge. ih Es puas ya. pencero bae meureun ih Jangan lupa di cing ayo jambu. Jambu mana? Ayo lewat ih lain lah jambu eta. jambu naon Janda muda. mana Lewat cek itu.
Tunjuk yang mah. Nanti ke pungal. Ayo. Jangan janda ayo. Surat. Aduh, kau uang. Si kunaon sih dah? Aing numpang main tabrak bae. Ada yang gila we, Yulis mah. Wah, di mana tadi? Oh, tadi aing geus tabrak si gendut. Si Ya awe itu tadi. Jana di mana? Tadi yang tadi liwat cenah geulis mah cenah. Oh, berarti nu tadi kok aing kepanggil di ditu. Mana? Oh, di ditu aing keur nabrak si gendut. Bener. Nyana lewat. Serius? Oh, main lewat bae ka hareupeun. Wih, sehingga. Bohai emang bohai. Pergi yuk. Kita ke baskom. Mae mau kemana? Mbak Yu, dari mana aja baru kelihatan. Ada, Mak. Ih, udah lama loh. Mampirlah ke rumah. Biasa kita ngerumpi. Sekarang kan kamu janda. Sama, aku juga janda. Masa sih? Kok Mak tahu? Yuk, Ming ke rumah aja. Kalau ngajak ngopi kan ngenteh lagi puasa ya. Yaudah ya ke rumah aja. Ayo. Yuk, yuk. Kela udah lama kita ya nggak ngerumpi. Woi, aing tadi manggi. Jeung sia, geulis. Tiba-tiba nyelup bae deui. Awe kan. Awe mah ngadeknya sia. Berarti anda teh unik alabat. Aing manggi teh nya bagus ya. Ges pelan. Kabehan manggi eta. Ayo sampeun yuk. Heeh. Ini anjing kikian geng lah. Lanjut lah. Kajar okem beho. Ganteng kan ya. Mampir bro. Tiap malam ada duda ganteng. Ya, di sini.